Guys, ara recovery hare isni kamna recovery wareeddu vlog ida isni dalagne zirra min daawwadada kuno ganama ambane akkanatti fiigaa jirra dirree idatti osoo leenu hararatti orraafanne hammaan tanagaa khari ida deemu jirra makina keessatti takbirtaa jechaa deemu jirra kuno anaa fi aarifi akkasumas saayibboottan biraatis khara duwwaasan inni jirani osoo deemu jirru akka tasaa makiinaa jalaan silkiin gama jalaatiin buunee fudhannee amma deemu jirra silkiin ismaan taane amma deemu jirra khara dirree idaa dhiyaachuu jirra takbirtaa jennaa deemu jirra kuno aarif akkanatti takbirtaa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد نوجد تادي مجرى أني سيجا جلاك أباتين كستي ولين دي مجرى يتورا خرد الرئيدا أوسما دي مجروتي بوليسينغا أسبوان نجاني أسبوع دخران جنو خراميلاتي ميلا خينيان تكتكا خفلا كاميرا كرسا أكست تبجا خرد الرئيدا ديمني غاقون ومديان دي الرئيدا stadiuma di muzra achi amma kuno geenyas bira fattashaan hundaanii fattashamuudhaaf gaggurre akkasi fattashamnee gaa silkii hunda profile nu garsiisaan hundaanii garsiisnee akkasi bira dabarree amma deemu jirra isfaalti irra deemu jirra akkasi khara dirree idaa imalu jirra eegasi kuno amma geenya kuno dhayne bakka salaata musgeenyee jirra namni gaa hedduudha akkasi dirree idaa hoggaanu tidhanyu namni kharaaguu tuudhagaa kunoon gartanii akkasi sumaanugaa iidatana kunoo finfinnee salaannee kunoo suma deemu jirrugaa namni hedduudha kunoo amma seenu jirra istaadiyeema bira dabaru jirra khara bakka itti salaatan ol goru jirra waggaa achi geenyu akka tasaa garuu noti gawu jirra guys gawu jirra akkasi guys kuno amma gawu jirra akkasi tak jecha Abdulaziz fi Abdul Fattah da Arifoda na Vadiri akkasitti gaa wajjin deemu jirra takka eenyu dura baadhaan osuma deemnu waggaa nuti dhaynu istaadiyeemni nu dura guutamee isfaaltirraa afanneetuma ofirraa gatteenye asitti gixxim goonee Arif kaameraan irra qaqqabee akkasitti Abdul Fattah fi Arifoonis kunoo akkasi jiranii akkasitti salaannee hoggaanii fi fixannu akkasitti isfaaltirra salaanne kunoo akkasi jechuudha namni guutuu dhagaa ganamaan kan dhayne nu dura guutanii isfaaltii tanarraas namni nyaqiidhaan malaafee miti ummanni Muhammad waa lafatti nafne gaa'ee akkasi salaannee firraa kunoo baanee amma hoggaa deemnu gaa kana isfaaltii irratti shaashaachaa deemu jirra viidiyoo qaqarrasaa gaa kunoo islaamni Muhammad ni dilaa jettanii yaa boolaa gaa karaa hundaanuu ol qabdus namuma qofa laal Allah islaamni dillee hunda isumaa biyyetta gaa kaduraan hin agarre akkasitti gaa guys ammaan tana gaa karaa mana aliyyi deemu jirra buleessa xiyyaa guddaa isaa biratti faxarree ganamachiin akkasitti dabaruudhaaf deemu jirra karaa abinnat deemu jirra jechuudha istaadiyeemarra miilaan dhayne kunoo akkasi mana dhaynee kunoo imraanoonis wajjin isaa soinee naarra bareeda siirra bareeda waliin jajjannee akkasitti gaa viidiyoo qaqarrasne mana keessaas kunoo akkanatti bubbaa gaa xaxxabannee aarifofaanis kunoo akkasi xaxxabatanii Abdulazizoon silkii haasoo jira akkasitti kuno fatara kuno akkasi kitfoo nyaannee kuno gaa gammasnee biraa deemnee jechuudha eegasiis akkasi laaqana irratti kuno nyaata bareedaa kana gixxim goonee gaa ammaan tana akkasitti eenyafataa jecha jirra walumaa galatti akkana fakkaatti iida baranaa gaa warra baranaa khabara hedduu rabbiin waa taasisu iidukum mubaarak isiniin jennee jirra warra baranaa khabara hedduu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh hanga biloo kabirootii walitti deebinutti ترتي غاري جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا
ودعا لله داء. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت سرفت المدينة مرحبا يا خير داع.